ukurikirana ibiganiro byanjye imbaraga z'ibimera, Imana imwumvishe, Imana ikwiteho rwose, iguhagarike mu buzima ubuzima. Wumva kuri mikoro nitwa Bella, shima Imana yuko turi bazima, turavuga bikemera, turakora bikemera, ibiri mu byo Imana iduhe umugisha. Umunsi wa none rero ngiye mu gisambu, hari abantu banyandikira, ndabashimira cyane, baza ibihari. Uyu munsi none ngiye mu gisambu, ngiye kureba ikindi kimera cy'ingirakamaro mu buzima bwa muntu. Ikimera cy'ingirakamaro mu buzima bwa muntu. Umuntu agira gutya akarwara diyare cyangwa akayirwaza. Tuzi ko indwara zose ziri mu bwoko bwa diyare ziterwa n'umwanda, ariko pe hari igihe biza biri nanone biri nk'icyorezo, cyangwa se bikizana gutyo gusa. Uyu munsi wa none nifuje kubereka ikimera umuntu ashobora kwifashisha akakira indwara ya diyare, cyane cyane nk'abantu bafite ibyuririzi bikomoka kuri iriya ndwara ya sida, indwara idakira, hanyuma ukaba wagize icyuririzi cya diyare. Yego nibyo, uyu muti wagufasha, ukongera ukagufasha. Njyewe ntabwo njya nkora ibintu ntakoreye twese, mba ngomba kuza kubwiza ukuri abantu. Uyu muti ni umuti muzima, ni ikimera ushobora gutera iwawe kandi kikitabira kikahaba, hanyuma ukajya ugikoresha. Abantu barwaza diyare cyane nk'abantu bafite abana batoya, akarwara diyare rwose, diyare ikaba diyare kumwe wituma ukituma na ya mazi aba aturuka mu mubiri. Imiti ibimera birwanya diyare ni byinshi, ariko uyu munsi wa none nabahitiyemo ikimera gishobora kurwanya diyare 100%. Yego, hamwe no gusenga rero ntabwo yuko indwara zose zikomoka kuri dayimoni. Dayimoni igira gutya, iyo yakwitabiriye ishaka kukumaramo umwuka, ishaka kohereza ikuzimu, rwose iraza kwibasira ikagushyiramo ahantu iyo ndwara, iyo virusi ya diyare, hanyuma ukagira kugeza ushizemo umwuka. Imana nayo rero iba yaratanze akayira koroheye buri umwe wese, nta kiguzi, nta mafaranga utanze, utirukanse ari ukujya munsi y'urugo ukajya mu bintu Imana yamejeje kugira ngo biturwaneho. Nuko nawe waba utari injiji ukirwanaho. Hari aho biba bitagishoboka. Mu Rwanda niba ubuvuzi bwarateye imbere, ariko hari ahandi muri iyi si ya none rwose ubuvuzi ari imari ikomeye. Wa muntu ujya kwa muganga akaba ari wa muntu w'umumiliyarderi. Kujya kwa muganga atari ibya bose, abo cyane nibo nanabwira. Mu Rwanda ho rwose biroroshye. Mituweli yadukoreye umuti mw'abantu mwe. Mituweli umuntu yewe, mituweli utayishyigikira yaba ari nta muntu waba umurimo rwose. Mituweli, ariko bitabujije yuko ukwiye kwibikaho ubumenyi nk'ubu ngubu ntanga, kuko biriho none, ejo byahindukira, ejo isi yahindukira, ntawamenya. Tuba dukwiye kwibikaho ubumenyi, kandi tukabubika nyine ari ubumenyi twanagerageje gukoresha, twakoreye experience. Uyu munsi wa none njya mvuga ngo iyo nza kwiga ibintu bijyanye na medical, mba nsohora imiti nkayishyira ku isoko. Nuko nyine ntagize ubwo bushobozi, ariko impano yo ndayifite, impano yo kumenya ngo iki cyarwanya iki cyakosora iki, bikuye mu byo Imana yaba yaraturemeye.
uyu munsi wa none rero uragenda ukajya mu gisambu ukagenda ugashaka icyatsi bita umuno. Umuno ni icyatsi kijya kuba nk'intusi, kijya kuba rwose nk'intusi zimwe zigira utubabi dusongoye, hanyuma ugafata uwo muno ukawuca, uca amababi agerageje koroha kugira ngo uze kuyavunga cyangwa se uze kuyakaraga abyare amazi. Umuno ushobora kwanika amababi yawo akuma, yamara kuma ukavunga hakaza kuvamo ifu, cyangwa se ugasekura ukatubika ari ifu, cyangwa se ukadufata ari ifu. Iyo urwaye diyare ukaba hari ikintu uri gushobora kurya, wenda nk'igikoma uvangamo ukanywa. Mw'abantu, nyuma y'iminota mikeya mw'abantu, nyuma y'iminota mikeya umaze gufata uyu muno, diyare iribwiriza. Urumva, niba uwufashe iyi saa sita ndi gukora video, saa cyenda rwose igisubizo urakibona kandi kizima. Umuno ndakurahiye ni umuno koko. Umuno ukosora ikintu bita diyare. Umuno ukosora ikintu bita diyare. Ushobora kuwufata ari iyo fu nkubwiye. Umuno ushobora kuwuvuguta, ukavuguta hanyuma ukarambika mu mazi meza atari menshi. Wamara kurambika mu mazi ukayungurura ayo mazi ukayanywa. Ntabwo umuntu usharira, ntabwo umuntu ugira gute, n'umubebe yawunywa. Umubebe rwose yawunywa, ntabwo umuntu usharira. Hanyuma njyewe icyo numvise ni akantu kari nk'agakashikashi, ariko ako gakashikashi ngira ngo ni nawo umuti hari, niko nabibonye. Urawunywa, wamara kuwunywa ukumva umuntu utangiye guhita utuza, ugatuza, nuko bigatangira kugenda neza. Umuno uvura diyare imwe uri bituma amazi akaba yagushira mu mubiri. Umuno rero ni icyo cyatsi mubona muri video yanjye, icyo cyatsi mubona muri video yanjye cyitwa umuno. Ndagushimiye cyane rero abantu barwaye icyuririzi cya HIV, ndabashishikariza rwose gukoresha uyu muno mu gitondo, ukaba wanywaho, ukanywaho rwose, ntabwo uzigera uhura n'icyitwa diyare. Oya, rwose uyu muno ukosora ikintu bita diyare iragenda. Urakoze cyane rero kunkurikira. Muri komanteri mujye mushyiramo iyindi ndwara mwumva nabakoreraho voice, cyangwa se ikindi cyatsi ikindi kimera nshobora kubakoreraho voice. Ndabashimiye, ngiye rwose kujya mbitaho umunsi ku wundi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Bye. Nkomeje kubashimira kandi twari turiho tuvuga ikintu ushobora gukora uri kurwanya diyare. Nongeye kubishimira mwe munkurikirana cyane ku mbaraga z'ibimera. Tumaze iminsi tuvuga iby'umuno, ukuntu ukosora diyare, ariko hari ikindi kintu utabashije kubona uwo muno ushobora gukoresha.
nacyo ni ikintu kiboneka ahantu henshi cyane hashoboka, ndetse rwose kera twajyaga tugira gutya tukanabikinisha turi abana. Ugira gutya ukajya mu gisambu ugashaka ikimera bita igifashi. Igifashi ni kimwe kizana ibirabo ukabifata ukabiterateranya mukajya mubikina, bimwe ushobora gutera umuntu bigafata ku mupira cyangwa se ku mwenda yambaye. Igifashi ahantu hose kiraboneka. Iyo utabonye umuno ugira gutya ugafata amababi y'igifashi ukayavunga ukayanika, ukaba wayanika, cyangwa se yo ukayafata ukaba wayahekenya. Iyo utazi guhekenya urayafata ukayashyira mu mazi meza ukoga intoki, warangiza koga intoki ukayavunga, icyo bita kuvuguta, ukayavuguta. Byo rero iyo umaze kuvuguta usanga amazi avuyemo asa n'arenduka. Niyo mpamvu ari byiza ku muntu utagira isesemi kunywa ayo mazi yavuguse. Naho umuntu ugira isesemi arayafata akayanika, yamara kuyanika akayavunga, yamara kuyavunga agateka igikoma cy'amakoma kitarimo ibindi, igikoma cy'amakoma. Wamara ugafata ka gafu k'igifashi ugaminjagira mu gikombe cy'igikoma, ukakinywa icyo gikombe cy'igikoma ukakimara. Iyo umaze kunywa icyo gikoma ukaba utari kuruka, utegereza rwose igihe cy'umunsi, utegereza igihe cy'amasaha 6. Nyuma y'amasaha 6 ukongera ukanywa akandi gakombe k'igikoma kavangiyemo cya gifashi. Hanyuma nyuma yo kukanywa utangira kubona impinduka zawe mu nda. Niba wajyaga kuri toilette ukajyayo gatatu mu minota 30, utangira kujyayo rimwe mu masaha 2. Gutyo ugakomeza ukanywa ko igifashi kire yacyo ugifata mu gihe cy'iminsi 3, mu gihe umuno wo uwufata mu gihe cy'umunsi umwe amasaha 50. Amasaha 50 tuvuge niba uyu munsi wa none wawufashe saa 6 bizagera ejo diare yagiye. Rwose nuko bikora diare iba yagiye, ugasigara wiyondora, unywa amazi, usubiza amazi nyine mu mubiri. Igifashi rero ntabwo kinganya imbaraga n'umuno. Ibyiza ni ugukoresha umuno. Yego n'igifashi kiravura kandi kikavura neza, ariko mu gihe cy'iminsi 3. Umuno wo mu gihe cy'amasaha makeya uba wamaze kubona impinduka kandi nziza nzima ziguha icyizere. Umuno ukoreshwa cyane n'ahantu hatewe ibyorezo bya diare. Nako kanya rwose ikibazo gihita gikemuka. Urakoze cyane wowe ukomeje kunkurikirana ku mbaraga z'ibimera. Imana iguha umugisha, Imana ikwagure. Hari n'abantu munyandikira mukambwira ngo nimbereke umuzibaziba. Umuzibaziba ni igiti kigira amababi manini. Umuzibaziba ukunda kuba ahantu ku nkuka z'igishanga kandi ahantu hadahingwa. Umuzibaziba ugira ibibabi bijya kuba umutuku ku migongo yabyo. Rwose ninerekera aho umuzibaziba uri nta kabuza ndabakorera video. Yemwe inshuti zanjye munsaba ngo nimbashyirireho ifoto y'umuzibaziba, mwihangane igihe gitoya cyane rwose. Umuzibaziba ndaba nawubazaniye, muwitegereze mumenye, hanyuma murushirizeho kugira kwivura impyiko. Murakoze cyane, ndabakunda, ndabashimiye. Imana ibahire ibahezagire. Tujye dusenga
twirukana ikintu cy'etrangere kinjira mu buzima bwacu kigamije kubusenya. Hari undi muntu wanyandikiye ngo ikigorogoro arabona gisa n'igikakarubamba. Oya rwose, ahubwo ikigorogoro kijya gusa n'ikigwegwe cyakuze. Ikigorogoro ni igiti giterera kimeze nk'ikigwegwe, ariko ntago ari umugwegwe. Oya, ntago ari umugwegwe, kiraterera kikazamuka kikaba kirekire.